kuzolunga, kuzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, shaphu kunjani? Ngithembe ukuthi ni-grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel, ngicela wenze nje okulungile, ulike ivideo, usubscribe kwi-channel. Okunye okubaluleke kakhulu, uciphiza i-notification bell ukuze uthole ama-notification ngaso sonke isikhathi makukhona-ke ivideo esiyifakayo. Ayike bafethu, namhlanje umhla ka-10 May 2025 bafethu. Siyazi sonke ukuthi-ke usuku olukhulu, usuku lwamanqamu, Nedbank Cup Final, Kaizer Chiefs versus i-Orlando Pirates. So bafethu-ke njengamanje, njengenjwayelo-ke makuzodlala ikakhulukazi i-Orlando Pirates, okuyilona qembu engilifevayo, ngiyaye ngifike every time makuzodlala ibhakabhaka engulethele-ke i-possible starting lineup yalo-ke ibhakabhaka against leyo team esuke izodlala nayo. Njengamanje-ke bafethu-ke ngilethele-ke i-possible starting lineup ye-Orlando Pirates versus i-Kaizer Chiefs. Ayipredictwanga mina-ke, ipredictwe i-goal.com. So bafethu, i-starting lineup-ke sebhakabhaka simi kanje ngokwe-goal.com. Emapalini sinosipho Chayine, and then ku-backline kunoshintsho oluthe ukuba likhulu ngokwe-goal.com. Laphana-ke emumva ku-backline, i-right back uDiano van Rooyen, bese kuthi-ke i-left back kube i-TLB Umbekezeli Mbokazi, then ama-central back awu-2, eyokuqala uThapelo Xoke, bese kuthi-ke eyesibili kube uNkosinathi Sibisi. Then-ke laphaya esiswini sinama-central midfielder ayi-2, eyokuqala uTalente Mbatha, bese kuthi-ke esibili kube uMakhehleni Makhawula, bese kuthi-ke i-attacking midfielder ngokwe-goal.com bafake uRelebohile Mofokeng. Then-ke mase siyakhona-ke emapalini, kwi-left winger kufakwe uDion Hotto, bese kuthi-ke ku-right winger kufake uMohau Nkota. Then-ke umuntu esikadla ngaye kube uShehofasa Mabasa. Ngifisa ukwazi ukuthi-ke kutheni ukuphawula kwakho, ungakhomenta kwi-comment section ungitshele ukuthi wena le starting lineup ngabe uyasithemba yini na, ngabe usibona kanjani? Like ivideo, usubscribe kwi-channel. Mina nawe asihlangabezane kwi-comment section, siphinde sihlangabezane kwi-video elandelayo. Ngiyeza ne-possible starting lineup ye-Kaizer Chiefs. Amakhosi for life, abafana bokuthula and not all. Bafethu asihlangabezane kwi-video elandelayo.